AR Lamwal lama Independence Day lumna chu TV lama te live a ti chhuathin ani wangin kumtin kan muthina Lamwal lama Independence Day lumna azonu hian chamadar som pakhata Governor Raj Bhawan Wala sombi ketan thingpui ruai abuat sai thina at home Governor at home kan ti mai thina kha ania helam hi media lama te tho chua ani ngai lem lova kan la pu tam lu tuk lo deu ani wangin at home lam hi kanan ti lang thuak don ani at home hianin reida khun man ani ngai lem lowa aduna kan hmuang kha dar som pakhata chia governor alo chuaka ben party in namhla India namhla national anthem playa chumi zo chuanin governor in abi somte ating hian muin chibai te an buk kual thina heminu hianin tikhan thingpui in ho kha ani maya program dang lutuk awm ngai lem lo thingpui in howa a then an ti tia a then in thlan lo la boka ating vel kha hun man ta chuni maya atopa band party ten namhla play le a national anthem play le a chu hun kharna ani maya at home hianin governor hianin sarkar mi poimo sang te baka India ram pum huwa pa choimoina sang lo dong to te baka central scheme tunruma hian hei tuna chibai abuka an biak lum lam mek te hi central scheme noya mala thate scheme sang mala thate ania khang ho te kan soitong khanin India ram pum huwa pa choimoina sang lo dong to te in NGO all sang suai tu te le o ran suai tu te atiang khan mi poimo sang kha governor hianin thingpui ina som thina tin an chan chin bumi te po he huna hianin som tel an ni thin boka tin som don la lama te ani emo ezonna kong sang milang sa tak te po he huna hian sop tel thin an nia in zailama milarte po som tel thin an ni he huna hian governor in som o mati angai poimo angte kha lamwal lama hun panzo ani nuwa eng hian thingpui ruai lo buat sai sak thrin ani emel lui pu pi thola te kan politician pu JV lunate le reverend zo sang lina call ni te reverend zo si zo ram moya te reverend viel loya fan le te po kan mu a
MJ lama shoi tu te pu siral machuana le pu zo nut sang khian te te po an mel kan muni pulal biak thanga bachuau ania ani hi una chibai hi Padmasri te polo dong to ania tin ubia ka hi India rama working journalist upaper ani meka una hianin kumsom kuwa pasari apum toa kumsom kuwa pariat na apang meka ni tin zai thiam sang lui pilal hum chungi pachuau pani khan soitel ve shimang ani hi PB sang khumi ani ai korvar pang hi Padmasri polo dong to thu khani hi at home program chu animaya indian hei kan huang hian a thin an lo ti a training thlan la training thing puite an lein mek sel poka hei putlang ping thanga puar tlang ping thanga an minister lui te pokha an ron tela hei an ni ho hi CMO wa mi poimo tak tak te an ni kati zong kha Independence Day at home program chu ani maya eti hian a thren thala te le military le thian tha te ti pui khomwang te anom a thren chu khan an inlam panin an ho to mai ani ei pubia ka hi oin chu thalak pui tu amu mal khop mai ubia ka hi ngai san oma kan soi tuang khan kum som ko pariat na apang be ka kan huang khanin soi po ngai lovin tiang a hola la ron tel ve thei zel ani min la dam pui zel tur po in usakna an plana nge Copy, Don. Fiante u.
Voin hian India Rampuma Independence Day boy som sari pariat na ropui takin kan loma eni chinchiat lak taka hian Mizoram mi puite India Ram chung le rampona India mi te zong zong du sakna chibai kabu kacheu eni ropui taka hian India in zalen na kan nei theina tura thile thau pola mani in phata nun thapa lo beitu ruai tu te baka zalen na sual tu te thop tat tu mi puite in pek na ro pui takha kan zavain phethar le ila tha tha lova ramtana an beina zara voin hian India ram chu sa khosang frang zalen na ram mi pui ro rel na ram ro pui thang duang takle khovel ram dang te za kai ani mek ani Mizoram first, amasabira Mizoram tihi kan malak na kai ruai tu anireng tu rani kan sarkar chunga Mizoram mipuin rin na in nga mawangin lom thu kasuya in be seina le du thu sam ti lotling turin tha tha lovin thei to kan chuazel don ani kan sarkar hi thariat chawa upa lani ma se ro rel na le in rel bol na danglam na tam tak bu tur om to a voina hian sarkar chak langtlang le mason na konga thei top chua tura kan in tiam na kha ti lotlin ngei kan tum ti ke soinon le a mi puitana a thaber tur ngai tua chungin kan sarkar chuan na kan thok chunzom zel don ani kan state economy le sumdin mun choi kang turin mabak tam taka om ti kan fria a kan sarkar din tira tang khan sumdin mun so ngeta siam thaturin ma kan langhala hemi konga sum mule manral in buk tok nei tura sum en koldan fel phai tak nei le in ren chem na kan kalpui chu chunzom zel ani yang chuti rual chuan contract employee kumsom panga chuang lo thok to tele provincial employees master roll kumsom ni chuang lo thok to te dang he na tur chu pom sak to ni in centrally sponsored schemes noya thokte po an nge theina tura draft scheme bua sai po pom ani to a sumdin hun khoi thei thil ni ma seng heng hun rei tak lo thok to te hi an din hun en hian da nge an phul le ani heni ro pui ta hian sarkar thar apian nuwa malak na le lotlin na lang sa deu te ba ka kan mathlir te ka han tar lang ange kumsang ni le somni pathum December ni riata sarkar thar kandin tirkhan Chief Minister's 100 Days Program kan puanga chumin huaya chuan ma choprang frang te kan siamani kha khang taka tuna chuan thatakin kan ti lo thing to a hemin huaya hian thlai thlanbik te lok zo ka hral ani theinana malatur Agricultural Market Assurance Fund Management Board din chu malak na poimo tak pakhat ani revised estimate sang ni somni pathum somni pali atangin Agricultural Market Assurance Fanatan hian seng vaibel sejale som da fil anito ani sarkarin sumuluk taka mana inren chemna kalpui theina turadin Resource Mobilization Committee chuan ron na frang asiama chaktakin bo zui mek ani chung ron na siam zinga chuan minister telir thei kolza ti tlemte ai kalak ti topte official lianten in lamapion an kol theiza ti tlem saktele adang te po atelani sarkar department frang te chakzo kana an tho theina turle an malak na frang thunzom theidan tur enjoy turin Mizoram State Policy Coordination Committee din anibok mason na rural lian tak thomek te hi sarkar chuan mipui rin ngam na thale tlo ahun taka zo fil ani thei kandua endika vilzui turin Mizoram State Project Monitoring Committee kandin ani he committee hian uluk takin na tho ate amuna tloin anen fia chomek zela anjir chian le rotna te hi sarkarin angai thutak le a bozui zel po kantum ani kan sarkar nuwa electric bill ba tlingkhom cheng vaibel se zali le somli le pariat pe tlak ani to a ahuna pek lo wanga choi tur surcharge
เจงหน่วยสมงาปริยัติจอยอังไงโลผาไม่บากะอาหุนตะกะเปกอันยาวางินหำชันนะริเบตเจงหน่วยสมทุนปังอาปอยน์ปนิปังอามูเลตอันเฮงเฮหุนได้ตักซุงเฮลท์แคร์บิลโลตังต่อรูนันการสการติดขานเจงไวเบลสมงาจวงเซตเปกอันนี้เป็นส่วนซุมบาเรตักลิงคอมต่อรูนันไวเบลสดันิสมงาปรุกเล่หน่วยสมสริปังอาเปกสวตัวนี้สการทราฮิยันเกดิโพซิตาบิลตังชังเจงไวเบลสจลีสมนิปังอาเล่หน่วยสมลีเล่ปกัวเซตเปกสวอันนี้บอก GPF ลากสวไทยโลวางาสการนัทกเตหารสันนัตทินกันเรียดปุยะส่วนขาดเลี้ยงขานเจงไวเบลสจะทุ่มสมงาเล่ปกัวเล่หน่วยสมเรียนเล่ปกัวเปกสวโตอันนี้ ML Fund First Installment ตานเจงไวเบลสมลีเปกสวอันนี้บอกสการนัทกเตหลอจูทัตีรับเปเซลตูรินไทยตบสวอันนี้ยะสการนัทกหลอตานฮิยันทัตินเจงไวเบลสจะทุ่มสมทุ่มบอร์เวลเล่เป็นส่วนหล่อเจงไวเบลสมเรียนปนิบอร์เวลเปกสวทินอันนี้กุมินเฟบรุอารีท่าอัตรากันกัลปุยตาก The Mizoram Sustainable Investment Policy 2024 mangin Mizoram chung le pon atangin private investor tele investment tamzok hiblu kanin besia state economy chakzo ka than theinan le maso nangel hetak siam theitu investment lok zok kan mu theinan he policy hi duan ani mipui sarkar kan niangin kan sarkar chuan nitin khosak ngong thei thilte ada poimo hle a mi puiten an ham thanna le sarkar malak na te an thia zung thaina tura manru tangkai tak the Mizoram Right to Public Service Act 2015 nuaya service za chu za le somli atangin za somkwa pania ti pun ania he dan hi mang tangkai turin Mizoram mi puite kanin cha ani sarkar flagship program handholding policy ban kai hi sector sang te ti sakna tan man ani dona he mala na poimo tak noya hian kun na thok tu te theile thlai thar chua le sakte asong bol dan tur ngai tu te a hral chuana kong dap te ba ka mani kut koi eizon na le thil thiam lam zirna skill development choi san te thalai te ta na eizon na ngel het siam thlengin huam tela hian small scale le agro-based industry te mason na apui le don bok ani he policy hian sarkar lai pui le state sarkar program sang malak na le scheme sang te atangkai thei turang pera thun zoma tho ho na tangkai siam atuma hen malak na tangal lok na hian targeted partner te tuam tir vek atumani hemi kai noya hian agriculture thar chuate lok zo ka thal chuat theinan asong bol na turin mifko chingchi po tuai tharle ani ram leilung hausak na mila thil siam chuana te naw micro small and medium enterprise ti mason natan sarkar chuan strategic investment plan nuaya MSME Elevate Mizoram scheme asiama hian sarkar lai pui malak na raising and accelerating MSME productivity chu nasatakin apui donani bultran natura sumpuk dan ol samzok om theinan Mizoram credit guarantee scheme chu duan feltonin hemiatana thopui turin credit guarantee trust of micro and small enterprise tenen in rem siam na nei thuai tum ani he scheme panhi te hi bana kai program nen arem chan theina pia nga kalkoptir tum ani targeted partner zinga sum hlom puk mamoten all samzo kalon unlock thainan Mizoram Silingon Government Guarantees Act 2011 chu siam danglam ani bok he scheme noya hian loan cheng noi somnga chinladu tu tetan sarkar hi guarantora atang dona apung interest po sarkarin atum sakdon ani tiang ngay hian kan thutiam hlotlin tumin ma kan lamek ani hetiang scheme hindia rama anayom chun nin kadin ria ruilo do na hau tak tak mai chu chakzo ka kalpui zel kan tuma
kumin chungin cheng vai bel sa samruk paruk point pariat pani manhu rui hlo man anito rui hlo sum don na hi thiat tur chuan NGO ko ran le tlom ngai pol rang tenen kan tho ho atulani sakzo ka ma kan lak thainan state level core committee on rui hlo do chu din thar le ania kan thlai tharatanga hlong na tamzok kan mu thainan the Mizoram Liquor Prohibition Act 2019 le akai noidan kan man mek chu siam danglam hret tum mek ani bok kan sarkar chuan sum inrin chemna akalpui atana malak na langsa tak pakhat chu reson bu faisem kalphung thak ania Dunhaya Council of Ministers to kom chuan reson card var neite bu fai khulna manzat ti san chu pom sakin reson card category 10 khat chu ti top ani boka he malak na khau tak awang hian thlatin sarkar sum central tur atagin cheng noi zathum vel lai kan hum theidon ani he malak na hian khosak harsa zok te chu a hrut tel don lo ani vanduai thlak takin kumin me thla a cyclone rimal ron thok khan Mizoram dung le wanga chiat rup na lian tham zet aron thena he khuarel chiat na lo thlenga wanga nun na chan anga mozat an om kha poi kati in an kal santak an chung te kator pui tak zet ani san chuana na thok tu mitlom ngai tele sarkar na thok in pezo tak tak te chunga lom thu kasaya sarkar lai pui chunga po rang taka kan nen na te changa kan din hun zir chiang tura Interministerial Central Team aron tirawangin lom thu kasoibok zang na dom na kan sumdil Additional Central Assistant po kan mu thuainan thei top kan chuamek ani Island of Peace ti riat kan lo na chan hi Mizoram Police na thwa thui tak ain hata kan police te hian Assam Rifles le Border Security Force te Trangkopin ramri depa dan phallo thil lak lu le dan kal thil reng dovin ngortakin ma an la rengani polnet 2.0 kan man thar hian kan police te inbia po na aron ti phui sui hleni lungin tang te nun kai ruaya an lo chua hun po ma ni tan le kotlang ta na an lo trang kai zok theina turin skill and vocational training pack thin anni tin home guard volunteer te ne na reson money pack lo ti top to chu pack chun zom le ni in Home Department nuaya thok tu ten rifle maintenance allowance satana cheng somli andon thin po cheng za a ti pun ani CBI nena general consent kan pek to parliament in criminal law thar pathum asiam tak awangin central sarkar in titura mintiang thlapin pek non le ani ramchung le rampon mun franga cheng mizo te ma khuwa ngai tua zui turin Chief Minister Officer Zo Diaspora Cell din ania mitlom ngai te Ministry of External Affairs Officer te Mizoram CID le Dubai le Syria a Indian Embassy thok te zara Dubai a housemate na thok Mizoram he se pathum chu chan chu ani in himdam takin an lo le to ani tin Syria tranga hetiang din munading van duana tok me se pathum dang po an lo kirle theina turin ruah man na siam mek ani ramchung Uttar Pradesh na thok kan thalai har san na tok te po Delhi Mizo Welfare Association puinain chan chu anni dan kala thalai te rampo na thok tura in thon chu om to lo nan sarkar chuan khau takin ma ala a hemikai noya hian placement agency somni le pasari chu unlicensed ti top sak anni India ram hun franga na thok tura in tir chua konga dan zom tur te kan duang mek ani kan zon ha thlak munau tran pui ngai te ta na ko than le tlom ngai pol ten in phal le in petaka an lo pui na chunga lom thu kan soya hemi konga sarkar lai pui in phal na le atulanga min phungbom na te hi lom om kan ti bok sakzo kamason na tho dan tur ruwa mana mason na tho te vilzui turin State Institution for Transformation Kandina Multidisciplinary Resource Center angathokin thutluk nadik siam theiturin thuron thale omzenei tak tak te apetheidon ani Chief Minister Officer Corporate Social Responsibility Cell din ania
Hesel hian company le corporate body trang zinga CSR sum hlom the chuatur an nei te tangkai zo kami puitana man ani theinan ma aladon ani kan sarkar chuan na thotur le thoktu in buk tok administrative reform siam angai poimu a sarkar na thok in remdan khai dia ta anda niam lam zok te ti chak chu da poimu ani sarkar doctor ten an lak thin non-practicing allowance to NFIA make aniya. Doctor private practice natin NPA unlock vetolo nan malak ani. Sorkan na thoktana dearness allowance ti pun rot na chu dun High Council of Minister Tukhom chuan apoma year of consolidation aral nuwa pek tran ani ang. Sorkar langtlang le tra siam konga manropoimo tak ni turin online portal mi puyo chu tlang zar ani to bok he porter kaltlang hian mi puin an lung oilo na an thente rang taka chana chin fel sak an ni meka tun din huna zo na vui vai na le harsan na chin fel sak turangen na za somrian le pani lo lu toin chung zinga za somni le pasari chu chin fel to ani education hi mason na te fung poimo tak pakhat ania NEP 2020 in Ronasi amangin elementary school holistic progress card kalpui ania undergraduate china skill development course kalpui mek ani schools it to transfer policy po siam that ani bok tin avoid khanatan class 11 zirlai bu mathematics physics chemistry le biology chu mizo trong nge siam ania he malak na thar hian ra thatak chuang ngai po kan be sei ani Thalai sing khat chuang ten e zon na tra an nei theinan sarkar lai pui malak na ne na tang kopin thiam thil chi sang sanga zirtin na kan pe meka innovation fair chi sang pum innovation competition and exhibition fair le kot chua baka Mizoram startup mission buat sai te chuan thalai te zinga skill entrepreneurship ecosystem nung tak asiam mek ani kumin mek tha India skill competition 2024 nei ta ka Mizo thalai ti thajwal te chu kumin September tha hian Leon Fransa Kovel pung huap world skill competition a India ram ai oin anin landona an hlot lin na hi achuanom tak zet ani kan steta in fiami te singa mamak eng tak nei tam tak an oma heng kan thalai in fiami te hian an elpui state danga in fiami te manro nei le training nei ang an nei ve theina turin thei top kan chuameka hemi kai noya malak na poimo tak Mizoram Sports Conclave 2024 chu Aizola avoi khanatan kumin khan lot lim takin kan buat saya he conclave kaltlang hian kan thalai in fiami te tan chona ma chondan tur ko mule purna thar peka in fiam na huang chunga ma son na sjok thlentum ania Olympic 2036 alot thlen chuan Mizo thalai te po kan telve ngei theina turin kan in fuin ma kan lamek ani 100 days program nuaya sports discipline paruk telna Khelo India Center som chu atakin kan kalpui than to bok ani JJM nuaya kan state chung thingtlang mi ten tuithiang limin tur connection mangin pek mek ania eskim nuaya hian chung kwa nuai khatsing thum sang thum le somruk baka Sarkar school sang ni zathum somriat pangale agan wadi center sang khazanga somruk pasaria te tuithiang lim connection pek annito Suas Bharat Mission Gramin Nuaya district panga Aizol policy mamit sai tual le serchip te chuan open defecation model din hun an thleng to bok ani kolpetha hi masona in nga na poimo tak pakhat ania kolpetha in todel le mun dang atanga kan le naman ahun taka pek chu sarkarin angai poimo leni kumin zun tha atang khan kolpetha man ahun taka pek zel kan tuma hei hian ahuna karen man kan pek lo wanga lebalian tham tak kanin siam thin kha atiji omdon ani power project trang te arem chana pianga tho chun zom le mek ania transformer lui to te chu athara thang na tho mek ani PM BJP scheme nuai a damdoi tlom dor te chu hon thar le to ania
healthcare scheme tharle huam zau zok universal healthcare system mi pui zong zong sarkar na thok tele pensioner te po huam vek tur chu ngai tua mek ania reilo te a tlang zar tum ani healthcare bill rei tak tak lo tang to te chin fel thuai chu ngai poimo chun zom aniang jinmi te him na turin tourism department chuan culture adventure and nature ti thupui mangin malak na duanga prasad scheme nuaya wangchiale mount moma ecological park sa khei siaha district chei thatpo jinmi te tlo thei turin kumin mars le zun thla khan hon ani sarkar in ramlei lung hausak mele achunga cheng ba ka nungcha te hum hal hiangai poimo hle a ramason na tam tak hian environment a ngong thalo anei thina chuwang chuan mason na project kalpui ani main hlok na thlen tur le environment a ngong dan tur te buk masak zel aniang environment ngong chi reng project chu forest clearance tel lawa kalpui phal anilo bokang ato bera chuan voina ronin lan paret contingent te zilai tele mi pui local khom zong song te chunga lom thu ka soya he huna hian tlongai polte ko fran thu thar la khom tu tele tun sarkar rin na le besin na hat ngam tu te mi pui te chunga lom thu ka soibok ani kan ram nei chun hian mason na mel thar amu theinan lungrual taka tho ho puya ka som chewa amasabira mizoram ti hi kong en kima kan malak na min kai rwai tu ni se kan zavain mizoram in ma alo som deu nan le india in ramchang kang vikasit barat ani atumna ti hlotling tu kan ni theu don nia kalome jai hind